Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that. Ki santli kisang bahalang kiba kentop ya ka Nyotrap Youth Council, ka Nyotrap Aceh National Movement, ka East Jaintia National Council, ka Jaintia Students Movement, bat ka Confederation of Ribhoi People. Ha kalai terik unai wieng arhajar arpuar, kila lej pensengau hakamat usembut menteri rang ba ka jela ba prestun tensong, ya ki kendai likimat. Kiba yedai bat ka jingdawa ban pen urlong no ya ka airline permit, ban penrung ya ketien kasih ya ka kernet ban riau jang keriti sencar keri India, ban pen keria no ya ki lai spak sau puar li ki long yeng, na tem yo molong, bat kiwe de kimat. Upresiden ke HYC ba Robert Jun Khajarin ha ka jingkeran bigila pathai kubor lo ong ba ka sarkar ke pensim khia lor kini khendai li kimat ki ba kong santam jong jela ya ka ba ki pat ba kila ang nuot ban pentrekam la slembha. Motif ba ka Maclear Legislative Assembly telah pass asli resolution. Away ni ka IP resolution, away pat ka language resolution. But lalon taru ka pass ya ka way ka amendment bill siya ka MRSSA. Aw arjar auto. Di ka ILP pat MRSSA ko bang tip la batay na ka post report ka idon ya ka juk jitmu kata kalau berperking ya ka jing wan rung bat jing sa lekar jung ki barjela ban rung ko ya ka baar ka di ban pen kiu kursan bani ban penlong ya tin kasih kum ka national language dan kum ta ko tin ki belum national language ka union government dan ya ka kernet pra ti ha ka badi pat ki ni ki isu ki baling bat ka sarkar kami ka way ka ba nakaliang jong di PCM ula pensyayangi kalong ba hadu menta nakaliang jong ka sarkar India hapo jingalam jong ka jiki ka kamai kanu ka jubak pa masyay kamong hiru bakin kentat kamong hiru pa bakin dia ki nakaliang jong ula yatu yani ki detail ya ay ba ka sarkar jela kala budin nakapos Dinakalian na jongi ki santri kisay bila dawasay pa hakabali bat kini ki issue ki bayat ko bat ka sarkar India kabangingi kwa ba doi ya ka government ka jongi umday tangi ki MLA ki badan ako government ringi kwa ba doi ya baro ki umud ki MLA ya ka aggressive attitude ka jongi ni kwa ba doi ba ka ki MLA ki jongi irrespective na baro ki parti kidon haka parti you ni ken kumba kila pas kini ki resolution tak kini Supreme Court ni kwa bani makan don ke aggressive approach jongki MLA ki jongi kenang bangila pembor ya ka sarkar India bahkan I know ya ka jeng menjur ka beri bat ki ini ka LP tinakalen jong deputy CM ulah kerja yang ni ba kandon kita ka jing wan jong Amit Shah ka jela ka jongi lanong yang patip rena yang jong ulah kerja ba lada utaw Amit Shah wan biang sa sisin siya ka jela nakalian ka jongki ka kum ke MDA ki ong ba kinlek full delegation ban dawaya kini ki am ka ILP bat ka tin kasi bat ulong ru ba lada dei bu wan kin ailat ru ki sen balang sai sin ban kendu biang batu Amit Shah ha ka beri bat kini ki ar li isu ka ILP bat ka tin kasi di naklian jong ipat ngila kansay ba katbom patyo namar kam samdei ka isu ki bang idang syukran tang mentah kam samdei ka isu ki ba kadang sa dang mentah mereka ni ke isu balarim tinggal ada peran saya ki ba ka jingdawa LP kala dei haswa ba ka MDA kan wan but what da ka MLA ka lakot na ru ni haban kita ki bat mentah ni haban kita ban pressure ban penlong ya ki agitation persyak ya ka sarkar India ban penbor ya ka sarkar Maclear ban wanra ya ta ka jingyaki ba kam khor la aggressive approach
kenang ba lesing gila pun bor ya ka Sarkar India bahkan aino ya kini gijing dawa gijing anu jongi ya ka LP ban ya na ketin kasih karnet ke mukra dia kabari bat ki state issue na sedang na border ni nakhleng jongi ya kan sai ba kajing temu pun penbet ya ke border ke dia po sop sanksi nadu ke tu notification ke bami nadu makalangan nadu set gambar dan rehadu minta watang kawai ke meeting jongki regional committee apa dengan mekhlia ba asam kompat ngila kali dah ka basai la khila no penla no pendek phase 2 chua jong collection na kalian jong uang ba kin persang rei kelae kabomon mengi hadin san pusle ko min penla finally ban pendek kadi kadi jing susi na obli ko hitip jing pendek border kadi paling atli state but watla kampat ka verification ke bala kena rehdu utang yo jintip ba Sarkar Assam watang ban notify ya ke regional committee jing impat Digadon ke delay nak Sarkar Assam, nama bagadon ke delay nak Sarkar Assam. Kani kejing penbet pun phase 2 imat suki adu kata-kata mentah ni imat mo ba kan adu kata-kata yang Sarkar Mekhlia ban syek marui no beli hak penbet ni ba Sarkar Assam. Di kena beri border hak beri bat ki kharmetor. Satu kejing dawa ke jongi ban be itu ki kharmetor ki basa be an betul penkenria ya ki ba dei ki nongtri Sarkar ni dei bersuntu pelong ba hak beri bat ki kharmetor ni don art di jing dawa ya gitu ki bersusong be ai ya gitu ki bersusong tap ya gitu omde hiru kan ai kota kan nak bersai de ban sube bet hari ya gitu ki ba terai hai ki office de ban penkerja no ya ki syakawe ki cakap bat maklen cumi lah bersai bala dak kumno ki de pendet chua ba kani ka election perwan boleh hadir bala akut election pendet hiji ayu ni la mat ya kani ke isu khambetor nak we ke port ki delay adu bakin dan mano ki lokal MLA la ni kan no parti ke protect dikit ini kuat pada iba kan ni jing relocate ya kini ki bereubat ban efek itu ki basong bean amar milak kli sai no deputy chief minister ba hato don ki basa bean om hoj don ki basa bean ru andrei ki don tak hendiat andrei ki bom hi ki de ba tre itu ki Sarkar ki badon hadu lais pa sau asa sau teliki ki milak ran sai ki bala dajia kuno ki accept ya ke blueprint na boleh ke Sarkar kala hak ke blueprint seki adin kata kala sampai dulu syukur tiki ong bala da dei bagi ni ki kharmetor mata ki accept ya ke blueprint kamdei kabadon kam yang Sarkar mata kalong ban sna ya kata ki building badi ki kuatar ki jongki ngila da ong ki bom dei ban up do de sna kabangi la dawa nak le jongki saksen kalong ba wei ki la accept ya ke blueprint ka di bandon ka jing take over jong state government ya katu jaka kanang bat ya gini ki beriu in the meantime nang aino da ki kenja alawan bikin syong wai no no ngimdei ban up adu ban dem tei ye kita ki ying paki dulan lan kita ki quarter ban pensa yaki kata kadi wei ke bagi la kan sai hak beri bat ki corruption kumba kitip nak kalian jong ngi kiseng ila dawa ban investigate ya ka scam on MCL kumba penpuk adu ka smart meter adu ka sobokia buat nak liang jauh uang bakata ke polkel department kelak dap ai ya kita ki report jom ki inquiry syaki MLA buat ni lah dak ong bakan ni ke dia bisa apa kam semdai tangka bisa jom ki MLA bagi ya perlang bahasa don kata ke jing kani ke don ke allegation ke jing keno bakadon ke jing pengkam mengklaim sampai bak mila dawa bagi dia ben upload be ka public domain yang kebaborong ni tek buat ada dei berkelak belum agak public domain kemangi dan kabar pek kelong ba tadi ya ki buat ada ngi bakadon ke privacy ke ba la ban poi share corruption ni yang panse kumbale 5PL daki kato bat ni ki briu ya uni polis atau vehicle scam bat koi ni la da kadon ni bakadon ke privacy ni panse ni haba 5PL apa ba kan don ke juk prosedur la da yo kulit ba penangkap salah la mungkin boleh pula mungkin mesti lada kadon lani lada nak police department nak home lah dia beli pispare ya ka food and civil supply beli pispare social welfare beli pispare ya ka power department kedes kejuk ke prosedur ngini up tentang kumba ula sure pan upload public domain ngini up katno report kan you pada adang i bakadon kata ka genuine garau la ne ta privacy
ngimban sing ya bandek syaka ini syari bandek pun balik ya tu polis ni skam but sakawai ba adon kam ban pentip happy kalong ba hakawai dei but ka reservation policy yila kwa kon kan sai ba pe kuma kalong menta da burom ki perlu garu ngim kwa ban krit ya kan ke issue ba kan ni rengi kwa ban kan sai kalong ba ka reservation policy jong ka mekhlia kala no siliang lupa mengi dan kajing tampat jongi ki khasi ki garu kala jandai marsistek ngilajan tam ya ki marsistek te kumnu ukat rulang baru pralang uni yo ya kaju kajing yo nada pimpet at the national level balik ki ST ki yo tang 7.5 no bling ni kam dona pat ye OBC pat uyo tang khatsau USC uyo tang khatsau OBC uyo 27 plus no beli khambut pai tiga ratio juga reservation policy ru kadi pandai kat kumjing don pai nalor kata ka basusi kalong ba nalor ba kiduna pai kiyo ya kaju ajing kwa mantabat kiyo sa gipaklok ki banadu 1952 nandu 1972 kiyo iya kini ka attachment ta man ka attachment kiyo tam maki Southern Post kidon ki post le fully ya besaki ngila do kedau ya ka jing flaws yang ka reservation policy ha ka bade bad DSC nomor ki ong ba lada ki don ki permanently kasi resident hagaru ki la brio sa ki DSC la don ki garu permanently resident kasi kin yo ki garu kumbangi tip kasi sa garu mudon we are don garu sani tu duk snom tunjong katno ngi ki kasi jentia mangi kasi benar ni hamban safar ya ka di policy kepala no siliang ladu kat kena ispat no ngimla shu ban sha kane bat nak le jong uang minsa yang perkhat kane no beli kalong sensitif ni sung thu ba kalong sensitif henry ladang ni chu tang nomor be sensitif ngimla shu ban kalalan ni ngila shu ban tes di kanton cimut yu shu ladom la shu ban bet tang ni issue jong reservation policy te kalap ha ban khlap no ka jong chala kumno kin sio kami maki takabak la madu 1972 kad bo mengi ki youth ki jongi ki samla ki jongi ngin sio pekai kala long sa jadi ketika bom la long IRM ngila imsuk imsan na asal husna menta la dang ngimla sio tang penbek tang reservation policy la da bangki kim lom open heart la da maki kim sung thu ya ka jing software ka jongi la di ba pen khlak ka jong jalan ngile ngidon ka hok pen yo la ka jong jelakat kum kayo maki kan gebom dan hok kim dan dulir maki mengiling dan kedulir juga ayo kebala garanti yang ida ka ban ayah gi kastip da kayu ngiling dan ka constitutional right maki gebom sai dulir mengiling ila dip sai ka dulir kot nadu basdang nga karindia kila agree mengi dan ka one administration kita ka one administration kata apa dia celala ka jong ni kwa bang kerjai ya kesorkan was high time to relook to review and revamp reservation policy nginum la shu ban syui ya ki samla ki jongi bakin shu do jingkerman bakin shu smosan kita ke jing puli ki jongki nginum la shu ban pet ya jing jau omat jongki mi pa ki balas ben da kilak ada an odi mi yokam la shu over age katangi wa person sai kun transcend enough is enough is high time to ni hak ban yalong munu bom kham ik la ka jong la je padre garu kham ik la ka jong ni ru kham ik la ka jong ti la dang ngim la shu ban be tang reception is high time ban ong ba win special session pass resolution not ban by for kid state don jimut shu don jimut isu kata ka jing so chen ban su para ben mengi ba ke chik la tang ni ikam iba mengi suffer we have been suffering na reception kum bakalong mata with backlog nadu 1972 backlog na ka jingdon de rosta we are the victim ngimding pangilong komunal ngriat kidi berfutu kolong ba ngi la sha push in the corner but mengi de victim man ba like push ta la jenja but nada kiyo sa ka 40% ha ki DSC but ngi ngindu the other 40% sa ka DSC sa ki mulong so ba karan dan tahu reservation policy is high time ban relook ban revamp kumno ka sarkan ni aga jing start ke jongki rai kadi opor
keba ni happen keren kali di kapor ke bomlong syuk ban keren no boleh we have been the victim jong kene ka jong reservation policy ya kini ni makron sai but hakabdi ber ke private sector nak le jongki ke ba kadang don haka stage ba ban consider kumno en wanra ya reservation haki private sector kumba ki lale haki ki jelah kilale. Apa deh berkenik atli di mat di Pakungsan jong ke jengkel. Nak liang jungi ngila. Ai jemut ya ke government of Meghalaya. Ba lanak baron reu pungut ki mele jong nipur ki legislative pandawa panyo ya kini ki mat Pakungsan jong kadreu ke nipur ngomkan sem je ayu ya kita pungut jong ki MLA jong ke Meghalaya bagin hiar mentasya Delhi pan letter jing sukhiap jing sukhiram syaka skapreng badai pan implement no ya kini ki ardali ki mat Pakungsan pa puston yong haisha Wamit Syah Iwan Nyau Tarik Sene Tehendai sempat pentingna Tehendai lajang Wa Iwan Sene Nila aja mod dia ki Kamkam bau dipu sem Indonesia jeng Sokya ramta lagi mat Pakungsan jong kejelam Meghalaya udah kan lum lang ya berkot kin rebut ya boleh nangta bandawa na Wamit Syah ba udah kan aino ya kini mat kudura yang kayak dan yang divisi M gula Aisyran ba omde tang maki rebut emle kira lada unsa met lay unsa nak liang jongi ira ular ban piru ki presgrup pinhap ban lek ban dawa ban penulong ya kini ki mat jong ya reu khnang ba ka jingdawa jong ka sorkar kan klan de marpi hangsha ngi sepung ka jalan klia gidang don bok nomor gidang don pun ki presgrup Haman lagi distrik, haman lagi subdivision, haman lagi Sinop Thau jong ya, jong ke jalan ya. Terhadap lada jaba kini kimat Pakungsan di beliau kim ulong. Negeriang jongi ngikan apa syai ba kawan kapor ba nim sarlong kum ke jalan manekor. Mana teling kendon kisah lewat. Mana teling kendon kisah sengkondol kau. Kapor ke Sorkar India Sorkar jalakin satingkli bersebut mati. Namar pi ngisutu syai ba kajingdon jungdol kau bolong kakta ya ga sosok sang kakta ya ga rekapan de suapun pois tongkot kumpang lajukan berbor ba ka Sorkar MDA kade benlek bro nur pemut bari kendo ya Union Minister ne ya meriji ba pandawa ya kinegi mat di Pakungsan jong dak ba hakajo por golong ba pi nyong ba man la kapor idawai mat hari menta Islam ajan ko kum kejin tu jung dilai ba lag nono khatwane ka saru santrek gineuri lapan rekam salam datu teliang jungi kum ka self mission ni yaiban ba lagu smart ba kamal good of kundok kan rekam ha ne ka state ke jungi kemot real kemot kim jong jalan klia kim yang keren ba ka sukar India ila penso ini mele ba ila nawan mudi ha ne ka jala ka jungi ka ba mtip wan na ka tahu dari ba ni pas son ba lu mentau ta pentingna tinggal ai jing mut ya i ba la kuno dawan modi ne wan men syaro ba baru kumut kidai ban pressure yang sukar India pada ban pentingna ba ka jala makriya de ban yo ya LP ba ka tin kasih de ban rong har ka pra jong kariti sisa jong kari India kita kidai mat ba ya thir nge tai ba ki pau hak mat jong divisi am jala makriya